Espanya és fruit d'unes relacions humanes propiciades per la geografia peninsular i la història de pobles diversos que han creat llaços culturals, econòmics i socials durant segles. S'han succeït dinasties i monarques, processos de configuració nacional diversos, repúbliques efímeres, llargues dictadures, democràcia. L'hispanista britànic Gerald Brennan la va dibuixar fa 70 anys amb una imatge, la d'un país immers en un laberint del qual no troba la sortida. Per molts, la democràcia havia de comportar la solució als problemes territorials i nacionals. Però passa el temps i les velles insatisfaccions reapareixen. I és que venen de lluny, i són de fons. Des de sempre, Espanya s'ha viscut com un autèntic problema que ha fet córrer rius de tinta, i no només de tinta. Pell de brau esquinçada, trencaclosques sempre incomplet, laberint de camins intrincats. Pensadors, polítics, historiadors, poetes hi han pensat i debatut de manera recurrent, inacabable. En l'inici del segle XXI, continua Espanya perduda en el laberint teixit per les complexitats del passat i del present? España siempre ha sido un laberinto, con moros o con cristianos. Y dudo mucho que se salga de ese laberinto. Esta palabra España no se la ha inventado Franco, no sé si saben algunos que es de los cartagineses, según se dice. Además no es nada heroico, significa tierra de conejos, no? Això ara no funciona, no? I en aquests moments ens trobem en un dels pitjors moments, en molts i moltes dècades, de la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya. Hay una línea, que es la línea que distingue a un Estado viable de un Estado imposible, residual o ineficaz. Hemos pasado esa línea. Els catalans sí que han intentat, alguns catalans, no tots, no? D'alguna forma trobar una solució per a Espanya que els hi vagi ben bé a nosaltres, no? I en conjunt a tothom. Però la resta no, la resta estan encantats de la vida. Trobar fórmules per satisfer els anhels dels pobles que han viscut a la península ha estat un repte permanent. Un repte que s'ha mantingut viu al llarg dels segles. El laberint no ha deixat de ser-hi mai, vigorós i provocador. El laberint ve de lluny. Es que la idea de España en sí misma es compleja desde el punto de vista histórico. Aquí hay elementos culturales comunes que han ido lentamente buscando un espacio político. Precisamente a no encontrar el acrisolamiento o el encaje o el anclaje perfecto de esta realidad es lo que ha creado la sensación del laberinto. Durant tota l'edat mitjana, els diferents regnes peninsulars promouen aliances matrimonials, però no serà fins als reis catòlics que aquests regnes queden sota un mateix monarca. El seu hereu, Carles I, el primer dels Àustries, governa un estat plurinacional que respecta les particularitats dels diferents pobles. El hecho de que en Cataluña hubiera una burguesía poderosa, mientras que en Castilla era prácticamente inexistente, la inclinación atlántica final de Castilla frente a la inclinación mediterránea de la Corona de Aragón y especialmente de Cataluña, es lo que marcaron claramente la posibilidad que estas relaciones terminaran en esta especie de laberinto que se forjó en la època contemporània. Als segles XVII i XVIII, el comte-duc d'Olivares i la nova dinastia dels Borbons posen els fonaments de l'estat-nació, absolutista i centralitzat, que s'imposarà després de la guerra contra Napoleó. La unitat es vol basar en la uniformitat. La diversitat es veu com una amenaça. Al llarg del segle XIX, les diferències creixen. Fracassa l'últim experiment dinàstic de vertebrar el país amb el Savoia. I fracassen l'intent federal de la Primera República, la dictadura de 1923, que segueix a la restauració borbònica, i la Segona República, destruïda pel cop d'estat franquista de 1936, i la Guerra Civil. Esta idea de un Estado dinástico plurinacional aparece muy vigente en la idea de la Constitución del 77 y de la transición. El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia
La Constitució és filla de la transició, i la transició va començar formalment 2 dies després de la mort del general Franco, el 20 de novembre de 1975. El 22 de novembre, la coronació del rei Joan Carles marcava el primer pas d'aquest període, ple d'esperances i també d'incògnites. A poc, l'agenda de la transició es va anar fixant. Passar plana del franquisme amb reconciliació i democràcia, plantar cara als laberints dels sentiments nacionals, donant resposta a les reivindicacions de bascos i catalans en detriment del nacionalisme espanyol, i recuperar el temps perdut, trucant a la porta d'Europa, buscant l'homologació internacional i ajudes pel creixement. El procés es va resoldre en un empat de forces entre continuistes i rupturistes que va donar lloc al gran acord del Pacte Constitucional. La Constitució va ser aprovada en referèndum el 6 de desembre de 1978. L'aportació més interessant va ser l'estat de les autonomies. Va ser l'eina que els ciutadans es donaven per afrontar el primer repte: construir un país. Espanya tenia un problema, 2 problemes, tenia el País Basc i Catalunya, no tenia cap més. Ningú demanava l'autonomia, enlloc. Ningú demanava l'autonomia. Bueno, el estado de las autonomías me parece que fue artificial. Lanzó por delante ese concepto, porque entonces autonomías, la mayor parte de las regiones españolas no estaban pensando en autonomía. Solo estábamos pensando catalanes y nosotros y algunos gallegos. Era un ejercicio muy potente del derecho a la autonomía y además en unas condiciones diferenciadas de todas las demás regiones de España y por lo tanto suponía la entronización de una bilateralidad entre Catalunya, el País Vasco i l'Estat espanyol que no se iba a producir respecte de les demás regions. La solució més moderna, també més astuta en aquell moment per intentar donar una sortida que bàsicament havia de fer front a un imperatiu que era el risc del cop militar. Esa fórmula autonómica era una fórmula que daba satisfacción, yo creo que plenamente, sin duda en aquel momento, a las reivindicaciones mayoritarias, muy mayoritarias, de uno y otro pueblo. Tot semblava indicar que el nou estat democràtic es conformaria entorn a 2, potser 3, autonomies anomenades històriques, dotades d'institucions d'autogovern diferenciades de la resta. Però la mobilització dels partits andalusos va provocar un referèndum que ho va capgirar tot. Hi ha un pacte implícit que consisteix en que la UCD no mou Galícia, frena una mica Galícia, on les afanys autonomistes existien però no eren de la mateixa intensitat que Catalunya o el País Basc, i a la vegada el PSOE frenava Andalusia. Tot andaluz fue una farsa. Yo recuerdo perfectamente, y comprometan mi palabra. Le pedí un encuentro a Felipe González. Estuve con él cenando en Madrid, con él y con Venegas. Y él me decía textualmente que estaba preocupado por Andalucía porque en Andalucía no había un sentido de unidad, que el de Almería no sabía ni dónde estaba Huelva. Y que, por tanto, pues no le parecía que allí era aplicable un estatuto que luego se llamó de primera. Y entonces sale el Partido Andalucista diciendo con su plan. Y claro, los socialistas y Felipe González y Guerra y demás, lo que no toleran es que los otros ofrezcan a la gente andaluza más de lo que ellos pensaban ofrecer. Y entonces saltan y piden autonomía de primera a todos los efectos. Y un estatuto de Andalucía del rango, no solamente en cuanto a Parlamento y Gobierno, sino en todos los demás contenidos del rango que podía tener el catalán o el vasco. Esta es la verdadera historia tal como la viví yo. Sin duda eso es cierto, pero seguramente no es toda la verdad. Yo creo que la verdad está en que la confrontación fundamental era entre unitaristas, Estado español, dejémonos de puñetmas, y un Estado con comunidades autónomas con capacidad de actuación, comunidades autónomas, regiones. Y eso ya lo cambia por completo y se impone la interpretación alternativa de la Constitución. Y eso es lo que se ha acabado imponiendo y ahora tenemos un Estado que es un Estado que hay 17 comunidades autónomas que las diferencias que hay son diferencias que La Rioja tiene 200.000 habitantes y Cataluña y Andalucía tienen 7 o 8 millones de habitantes. Pero esa es la diferència. Les reivindicacions populars van posar el país en efervescència, bullint com una olla a pressió. O, si més no, com una cafetera.
la UCD i el PSOE van apostar per generalitzar el sistema autonòmic. Tot aquest procés el va batejar un ministre de Suárez, l'andalús Clavero Arévalo. Se'n va dir Café para Todos. Se hizo para meternos a catalanes y vascos en una especie de nebulosa en la que estaríamos más, de alguna manera, con el agravio comparativo y todo lo demás, estaríamos más digamos, coaccionados a no seguir adelante. Y luego pues se trata de alguna forma de apaciguar o de atenuar ese nacionalismo en un momento histórico determinado con el café para todos, ¿no? Y claro, eso ha generado unas también distorsiones en el sistema autonómico muy significativo y considerable. Entonces encontramos autonomías que dicen yo lo mismo que los catalanes o yo lo mismo que los vascos. Hi ha una comunitat autònoma, una farcidiquina molt petita que no té cap llac, i quan van venir aquí per veure com era l'Estatut de Catalunya, per veure que ells volien fer una cosa molt semblant, en el seu estatut van posar la competència en pesca lacustre, en els llacs. I jo recordo que li vaig dir, escolta, però per què posen això si vostès no tenen cap llac? Diu, però vostès lo tienen en su estatuto, però vostès no tenen cap llac, por si acaso, no? Por si acaso. Cafè per tothom, menys pel País Basc, que va aconseguir el reconeixement als seus furs i el seu concert econòmic. Yo me acuerdo cuando, en las primeras horas aquellas, Pujol me decía, pero ¿habéis caído en la cuenta de lo que es el concierto? Yo no tenía ni idea de economía. Pujol pues había hecho un banco y todo. Y yo me acomplejaba, ¿no? Pero vosotros sabéis, porque si un día resulta que porque hay una crisis económica fuerte y no podéis pagar el cupo, o os suben el cupo, ¿cómo vais a andar? Que, claro, bueno, o sea que eso me decía Pujol. El concierto nunca estuvo en la cultura de Cataluña. Emerge como consecuencia de una reivindicación, que no quiero ofender, ¿verdad?, pero que se podría tildar pues casi de regateo de zoco marroquí. Y dice, es que los vascos con el concierto pueden sacar más pasta. Por tanto, concierto. Van demanar el concert o una cosa molt similar al concert. Però dels 21 representants que hi havia a Sau, només 4 van votar a favor de la nostra proposta, van ser els 3 de Convergència i un d'Esquerra Republicana, que és l'únic diputat que tenia aleshores allà, no? I després, més tard, es va tornar a demanar, ja més tard, i en condicions ja més difícils encara, en Trias Fargas, no? També Convergència i Unió, per tant. Y le dije, oye, pero ¿no decíais que el concierto es un sistema perverso? Y me dijo, ¿quién lo ha dicho eso? Le dije, tú, mira, solo el hecho de que yo tenga el dinero aquí en el bolsillo, o que lo tenga en Madrid, ya es definitivo, me dijo Trias. Y es verdad. Esa és l'única idea que tenia jo. Com el concert basc, és molt còmode. Ojalà el tinguéssim. Seria una solució. Segur que seria una solució. I segur que seríem i acceptarien molt més l'encaix de Catalunya amb Espanya que no les altres regions. Yo creo que se podía a lo mejor combinar los conciertos con otras fórmulas de compensación que también podrían ser interesantes, porque también, lógicamente, estas comunidades tienen derecho a la educación, a la salud. Y entonces, claro, combinar todos estos factores sin generar agravios comparativos no es fácil, ¿no? Pero yo creo que puede haber soluciones, ¿no? En l'aspecte territorial, la Constitució va donar forma a l'estat de les autonomies. L'article 2 aporta llum al sentit del pacte. La Constitució, diu, es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i de les regions que la integren. Nacionalitats, un eufemisme per no dir nacions. Per uns era l'inici d'un camí, per altres el final del viatge. El pacto constitucional no consiste en que dentro de 30 años aquí hay gente, es decir, hay territorios que pueden votar la autodeterminación. Eso no es el pacto constitucional. El pacto constitucional es que se garantiza esa pluralidad a cambio de una lealtad constitutiva y se garantiza de una manera extraordinàriament amplia i extraordinàriament generosa. Jo crec que des de Madrid, des de les forces polítiques, des de les estructures mediàtiques, els creadors d'opinió, etc., es va interpretar que allò no era un punt de partida, allò era el punt d'arribada, allò era la meta final, allò era el màxim que l'estat espanyol estava disposat a cedir. Nosotros sabíamos que no cabíamos en la Constitución. Y por tanto el problema era qué podíamos arrancar, sin mezclarnos con una aprobación constitucional que para nosotros era traición.
no podem negar que també, de tota manera, el problema del País Basc tenia una gravetat especial, vull dir, un país doncs, amb violència, un país amb molta inseguretat, un país amb una extrema tensió, cosa que no es donava a Catalunya. ETA quiso condicionar. Tuvimos allí una reunión, yo no fui, pero porque no estaba, ya sabía lo que querían y no estaba de acuerdo. Ellos pretendían que nadie nos presentábamos a las elecciones, hasta tanto obtener la amnistía, y segundo, el tener una especie de concertación de todos los partidos para negociar conjuntamente con el Estado, pero con la pistola encima de la mesa. Y eso a mí me parecía tan rechazable como otras muchas cosas. La Constitución, aparte de otras cosas, es un pacto. Es un pacto entre caballeros, es un pacto entre políticos, que se supone que son caballeros. Y los pactos no se rompen unilateralmente, digo yo. Si se rompen unilateralmente, ¿para qué sirven los pactos? Entonces, ese pacto puede ser sustituido por otro, pero tiene que tener al menos el mismo apoyo que tuvo al inicio, ¿no? Por hablar de Cataluña, ¿qué porcentaje de catalanes votaron sí a la Constitución? ¿Y qué porcentaje de catalanes votaron sí al nuevo estatuto? Compárese. Jo crec que les forces polítiques catalanes amb més o menys intensitat, totes van ser molt conscients que estaven jugant un paper d'estabilització. I, per tant, es van sacrificar objectius potser més maximalistes a aquesta funció estabilitzadora que, paradoxalment, en aquests moments el problema és que l'Espanya democràtica no li acaba de reconèixer a Catalunya i aquesta, una part dels problemes actuals, també ve d'aquí. És a dir, veiem, ningú nega que l'Espanya moderna, resultat dels últims 40 o 50 anys, té un component, té una influència catalana i catalanista molt important. En aquests 30 anys han crescut els sentiments de pertinença arreu de les 17 comunitats. Però mentre que per uns Espanya és una sola nació, per altres és un estat compost per nacions diverses. Espanya ha entrat a Europa. Hi ha hagut un procés de liberalització i privatitzacions d'empreses estatals que han compensat la descentralització política. Però també s'han viscut serioses dificultats. Hi va haver un cop d'estat frustrat, la LOAPA uniformitzadora que el va seguir i un pacte autonòmic entre els dos grans partits. S'ha negat el pla sobiranista del Lehendakari Ibarretxe i s'ha aprovat el nou Estatut de Catalunya, impugnat al Constitucional per part del Partit Popular. Reapareix la incomoditat, tot i que alguns s'hi senten còmodes. Yo creo que en líneas generales hay muchos motivos para sentirse confortables y cómodos en la España de hoy, ¿no? Y espero que en la España del futuro. I des del punt de vista polític m'hi relaciona més o m'hi sento més vinculat per una relació de deslleialtat, és a dir, d'una sensació d'incapacitat de poder-hi viure en unes condicions de dignitat nacional i fins i tot de dignitat cultural, diguem, suficients. Bueno, jo crec que en conjunt, des del punt de vista general espanyol, això ha anat bé. Tot i que ara, en aquests moments, això grinyola. Al començar el segle XX, Espanya tenia plantejats 4 problemes. El problema militar, el problema religiós, el problema agrari i el problema català. Els altres 6 problemes o s'han resolt o s'han diluït. Queda el problema català, que és un problema d'articulació jurídica d'una realitat històrica, política, doncs complexa, que és la realitat hispánica. Seguimos todavía teniendo una España profunda, ¿no? Arcaica, primitiva, tradicional, el peso de la Iglesia, el nacionalcatolicismo, pues trata de influir mucho en la vida ciudadana, ¿no? Hay una derecha carpetobetónica que no nos merecemos ni los catalanes ni el resto. Como ciudadano, yo estoy encantado de que por fin en este país haya gente, pues muchos jóvenes que nos están viendo ahora mientras estamos hablando de estas cosas, ¿verdad?, que no puedan recordar una història de repressió. Són un període més virtuós de la història. Si un es llegeix i repassa la història espanyola, són els millors anys. Malgrat els esforços i malgrat l'oportunitat, no crec que l'estat de les autonomies hagi sigut una solució real per a aquest gravíssim problema que té plantejat l'estat espanyol, que és de la integració específicament de totes les nacions, però sobretot de Catalunya. Yo creo que hay un porcentaje de la población catalana y vasca que no se encuentran suficientemente cómodos
o incluso yo diría que se encuentran en algunos casos un porcentaje radicalmente incòmode. Jo ratllo d'una persona que més que és de Menorca, el més oriental d'Espanya, i que trobo una visió molt àmplia del que són la suma de cultures, es té que sentir un còmode sapient que Espanya és una suma de cultures. El que aquesta suma de cultures, i la Constitució també reconeix, no té que significar privilegis per uns o per uns altres. Sol com nos crea aquestes petites incomodidades. Los que están más descontentos con la evolución del Estado de las autonomías son las comunidades autónomas que realmente tenían más fuerte sentimiento de pertenencia. Y entonces ahí el extremeño, el castellano, el valenciano, etcétera, pues ya están, como quien dice, gestionando sus asuntos, más o menos. Y eso es bueno. Els gallecs, els bascos també, per la seva ells tenen ja els fueros, tenen les seves excepcions. No? L'excepcionalitat basca és reconeguda per la legislació espanyola des de sempre. Els que estan empipats, diguéssim, són els catalans en general, el català emprenyat. El problema es que, como todo en la vida, pues la organización del Estado pues tiene sus límites. Lo que hace falta es saber combinar lo plural y lo común y establecer unos equilibrios razonables entre lo plural y lo común. Els parlaments de les 17 comunitats autònomes sumen un total de 1.206 diputats. Cada govern autonòmic té una mitjana de 15 membres. Això fa uns 250 governants a tot Espanya. Més important és el pes dels funcionaris, 3 milions, dels quals més de la meitat són autonòmics. Nous poders territorials, però sostenibles? I s'ha generat en cada comunitat autònoma un nucli de poder polític, un nucli de poder econòmic, un nucli de poder funcionarial. Esto ha hecho que efectivamente haya surgido lo que en otro tiempo, en otro siglo, hubiese podido denominarse una burguesía autonómica, en el sentido funcionarial del término, en el sentido de una clase media alta, que sin duda está interesada, muy interesada, en la continuidad, en el mantenimiento y en el desarrollo de la propia autonomía. Los nuevos parlamentos, los nuevos gobiernos autónomos, los distintos consejeros, etcétera, estos jamás van a renunciar a ese poder. I a dia d'avui, si algú digués, bueno, ara hauríem d'abolir, perquè això és en fi, no és necessari, no? Hauríem d'abolir les autonomies de La Rioja i de Cantàbria i de Castilla y León i de... Bueno, hi hauria una sublevació general, segurament, ¿no? Y además nos encontraríamos con enormes sorpresas, porque esa clase media, digamos, vinculada a la autonomía, es mucho más potente en Extremadura, en Castilla-La Mancha o en Andalucía que en Cataluña o Euskadi. Habría que haber puesto freno, no estoy pensando en Cataluña, sino en estos desafíos regionales y banderas que se cogen por cualquier cosa. España es un país de caciques. La modernidad española está hecha por caciques. I això lo llevamos colgado a l'espalda. A partir d'ara ve la fase més problemàtica, és que en la que estem, en la que hi ha per a algun cert sector de l'opinió pública espanyola les autonomies comencen a ser administracions massa costoses. En la actual dinámica del Estado de las autonomías, pues no puede continuar durante mucho tiempo. Primero, porque el Estado no puede seguir debilitándose. Y en segundo lugar, porque financieramente el Estado de las autonomías va a resultar o está resultando prácticamente en este momento inviable. Nos impide beneficiarnos de las economías de escala que podían aportar el contar con centros de servicios compartidos que dieran soporte y que dieran servicio a la globalidad de los ciudadanos. Suponen mayores gastos, suponen mayores barreras de lo que es la pluralidad comercial que ha de tener una empresa. Y dificulta, en alguna forma, las entradas. Tener interlocución con 17 comunidades autónomas sofistica y torna más compleja la relación, la actividad comercial y todo el intercambio de flujos económicos con las distintas comunidades autónomas. La renta per cápita media de España, en términos reales, yo creo que ha igualado a la del Reino Unido. En términos monetarios, no, pero en términos reales. Bueno, esto ha sido un cambio espectacular, esto ha sido un éxito y no ha perjudicado las comunidades autónomas a esa mejora de competitividad. Yo creo que la ha ayudado. El nivel de prestaciones que actualmente se dan
a los 40 y tantos millones de españoles por el sistema sanitario español sería mucho más difícil en un Estado centralista que en un Estado de las autonomías, por poner un ejemplo. No està clar que la Rioja hagi de tenir totes les prestacions sanitàries d'alta gamma i d'assistència primària, totes concentrades a Logroño. Potser haurà de compartir algunes coses amb Burgos i altres amb Saragossa, o amb Pamplona, ¿no? No tiene mucho sentido que siendo miembros de la Unión Europea y perteneciendo a un mercado interior europeo, levantemos barreras internas en España entre nosotros. No tiene mucho sentido. Es que eso perjudica econòmicament a tots. En aquests anys han nascut els grans gegants de la comunicació i l'energia, entre d'altres. Gairebé tots amb seu a Madrid i fills de les privatitzacions d'empreses públiques. La política s'ha repartit, el poder econòmic s'ha concentrat. Mientras en los 70 el poder, la geografía económica y empresarial estaba en la periferia, especialmente Cataluña y el País Vasco, ahora ese equilibrio, esa fotografía está más equilibrada. Que la capital política de l'Estat, Madrid, fos un desert des del punt de vista industrial fins als anys 50 del segle XX, això no era normal, això no passava ni a París, ni a Londres, etc. Per tant, més que res es va corregir una anomalia. El que passa que això ha canviat profundament la posició de Catalunya en el context espanyol. Les privatitzacions que es van fer de les grans empreses estatals, doncs, per circumstàncies que no estan únicament relacionades amb el tema autonòmic, ni principalment, en aquest sentit, doncs s'han fet molt en benefici del que podríem dir el món econòmic madrileny, no? L'efecte imant el fa l'Estat dient, escolti, jo no posaré conferències telefòniques, jo ja no fabricaré energia, jo ja no faré res de tot això. Jo senzillament deixo que ho faci vostè, li privatitzo, però no ho liberalitzo, i jo regularé les tarifes. Per exemple, un banc que tenia la seu al nord d'Espanya acaba traslladant la seva seu central a Madrid. Quan està la seu central a Madrid, un dia han de fer un anunci. I han de fer un anunci del banc. Diu, molt bé, doncs què vull? Vull la millor agència d'anuncis. Diu, no, és que no està a Madrid. I aquesta agència tard o d'hora acaba anant-se'n a Madrid. I quan està a Madrid busca el millor càmera. I quan busca el millor càmera busca el millor tècnic de so. Llavors hi ha tot un poder d'atracció del poder central i un entrellat entre el regulador i el regulat que et genera, en contra del principi de l'estat de les autonomies, un estat cada cop més concentrat. Tothom que està regulat vol estar a prop del regulador. S'han transferit moltes competències administratives que, evidentment, conformen un paquet important de poder polític, però la qual cosa no vol dir que el poder polític del centre hagi estat transferit amb una gran intensitat a totes les perifèries. Qui té el poder econòmic té poder polític. Cuando se descentraliza el poder político y se tiene capacidad de decisión, también se tiene un poder económico muy grande. Lo que hace falta es que, si eso se sabe utilizar bien o no se sabe utilizar bien. En certa mida encara aquesta corrent política està al servei d'un nucli de poder polític, financer, funcionarial i mediàtic ubicat a Madrid. Ara no són, com deia Lazaña, les famílies que llevan siglos acampades sobre l'Estado, però sí que són uns grups dominants que volen, en ocasions utilitzant la fórmula del nacionalisme espanyol, mantenir el control sobre tota l'àrea espanyola en mans d'aquest grup. És a dir, al final el que es discuteix és control, al final el que es discuteix és poder autèntic. El poder de que gozan, la capacidad de decisión de que gozan los poderes autonómicos en este momento en España es muy grande. No existe un poder similar en ningún otro país que yo conozca. Pero también es verdad que el hecho de que Cataluña no tenga un eje financiero no es culpa de Madrid. Sin un centro financiero no es posible que conseguir un núcleo importante económico. Yo creo que Cataluña, entendido ahora las grandes familias catalanas y lo que podríamos llamar el nuevo capitalismo corporativo catalán, asociado especialmente a la Caixa, tuvo más oportunidades de las que aprovechó a lo largo del fenómeno privatizador. Moltes vegades, moltes empreses multinacionals que es volen instal·lar a Catalunya, perquè ja hi ha el teixit industrial fet, perquè hi ha un teixit social, hi ha una cosa que és molt important, que és el capital social. Moltes vegades això s'ha malament quan els enllaços aeroportuaris són a partir de 2 o 3 parades des del punt d'origen d'una multinacional fins a Barcelona.
hubo un diseño en algún momento, una concepción radial de las nuevas infraestructuras. Las nuevas son las grandes autovías, las grandes autopistas i especialment el ferrocarril, el AVE. L'Espanya radial en comptes de... Això en el cas del PP és molt i molt i molt evident. En el cas del PSOE també, per exemple, la manera com en aquests moments esquiva la possibilitat de desenvolupar la costa mediterrània i de no fer el corredor mediterrani, no? I en canvi jugar altra vegada la carta de, diguem-ne, del sud d'Espanya, de Madrid, del País Basc, de França, en comptes del Mediterrani, ¿no? Sí es verdad que los empresarios me dicen que, hombre, que antes de instalarse en Cataluña, pues lo piensan mucho, por lo que él llama costes adicionales de lo que son la singularidad de Cataluña. Pues bueno, por donde está la lengua y donde pueden estar determinadas normas que les hace pues que eso representa un coste y una dificultad determinada para moverse la gente. Però la comunicació no és només un problema de mobilitat. Diversos són els homes i diverses les parles. Recordava Espriu referint-se a Espanya. Això també té un cost. Nosaltres tenim una llengua diferent i aquesta llengua diferent molesta el resto de l'Estat i no solament molesta, sinó que s'utilitza per atacar a Catalunya. Entonces esos mantenimientos de lo común, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, también desde el punto de vista cultural, dentro de la pluralidad, pues es algo que en este momento está puesto en cuestión y eso nos debería preocupar a todos. En los colegios, en las escuelas, no se debe perder el castellano, lo cual no quiere decir que haya que excluir una u otra. Creo que no hay que excluir una u otra, pero ningún padre quiere que sus hijos no tengan la opción de aprender bien el castellano y desarrollarse bien en castellano profesionalmente porque lo van a necesitar. Igualdad en las dos lenguas, después de haber machacado una durante tantos años. Entonces, ¿cuál es el idioma que en este momento está minorizado en el País Vasco? ¿El euskera o el castellano? Y de entonces aquí pues se puede decir que la mayor parte de toda la juventud vasca sabe euskera, que es lo más grande desde mi punto de vista que hemos conseguido gracias a este Estatuto de Autonomía. Aquí ve algú de la família real i parla català i el parla, però el parla com una cosa folclòrica. Però normalment, encara que el coneguin i que el parlin, quan estan aquí en un acte oficial, no el parlen, el català. ¿Por qué? Mi padre hablaba gallego prácticamente siempre, y sin embargo a nosotros nunca nos habló en gallego. Entonces quiero que aprendáis el castellano, porque os hace falta más esa herramienta. Es un problema de pedagógico. Hay que enseñar bien la historia. Tanto la historia de España, que es la historia de una diversidad creativa, y en el momento que se enseñe bien en todos los territorios que constituye actualmente España, las personas podrán perfectamente entender los elementos que nos unen y los elementos que son plenamente diferenciales y que hay que mantener como elemento diferencial. Del futur només en sabem una cosa. El present d'avui, que necessàriament el condicionarà. I el present ens diu que Espanya no ha aconseguit dibuixar un estat que desplegui equitativament el seu poder, la seva riquesa, la seva força simbòlica, respectant les diversitats nacionals que hi conviuen. Hi pot haver una formulació nova de la vella Sefarat? N'hi ha que creuen que l'estat de les autonomies encara té un recorregut. S'ha de reformar la Constitució? La societat espanyola haurà d'acceptar que en el cas del Catalunya i el País Basc especialment, i amb característiques diferents, no es tracta de dues autonomies més, sinó que hi ha un factor de diferència política substantiva que Espanya té que acceptar. Aquest és el tema. Aquest és el tema que ha anat recorreguent aquests 30 anys i que ara torna a estar en primer pla. Després de 25 anys, aquest estat autonòmic tenia unes disfuncions i es tenien que desenvolupar algunes de les seves virtualitats. Era necessària una reforma constitucional, bàsicament, per què? Per desenvolupar l'estat autonòmic en sentit federal. Concretant-lo en què? Reforma del Senat, establiment d'uns mecanismes de col·laboració verticals, d'uns mecanismes de col·laboració horitzontals i poca cosa més. Això no es va voler fer. Es va encetar l'etapa estatutària amb el resultat de relatiu caos que estem vivint en aquest moment. Desde luego, el Estatuto de Euskadi
no es capaz de saciar el apetito que puede estar presente en muchos vascos, como es posible que el futuro del Estatut en Cataluña no satisfaga a muchísimos catalanes. La configuración del Estado autonómico es como una especie de viaje, de ida y de vuelta en cierto sentido. Pero hemos comprado el billete de ida y lo que nos disgusta es que nos venga alguien diciendo, no, mire, aunque usted tendría que llegar a 2 paradas más, ahora vuelva atrás. Dice, no, yo llego a donde mi billete me da de ida y después ya me plantearé la vuelta. Si hay gente, y no solo el Partido Popular, también el Defensor del Pueblo y otras comunidades autónomas, que piensa que el texto del Estatuto no encaja entero, no encaja al menos parcialmente en la Constitución, eso está previsto cómo se resuelve en la Constitución. Eso va a un tribunal que se llama Tribunal Constitucional y él resuelve. Y aquí primero paz y después gloria. Y yo supongo que los miembros del Tribunal Constitucional debieran de ser conscientes de que nos están tomando el pelo no a solo a los catalanes, a todos los españoles. O cambias la Constitución o cambias el Estatuto. Y el sistema actual permite encajarlo cambiando el Estatuto. Si quieres cambiar la Constitución, son palabras mayores, hay que estar abierto a eso, pero a lo mejor se cambia también la ley electoral, ¿verdad? La Constitució de 1978 és un acord entre pràcticament totes les forces polítiques del país. Qualsevol modificació necessita altra vegada aquest consens general. Per què no es va voler fer? Bueno, doncs jo he de pensar que, efectivament, el Partit Conservador, la dreta espanyola, doncs no ha volgut donar aquest pas de desenvolupament de l'estat autonòmic en un sentit federal que estava, però, a tocar. Si usted a mí me habla de que puede ser necesario en el futuro hacer reformas constitucionales porque un proceso de, lo que algunos han llamado un proceso de centrifugación del Estado no puede continuar sin que el Estado finalmente se disuelva, pues yo probablemente esté de acuerdo. Si usted lo que me dice es que el conjunto de los españoles tenemos que aprobar unas normas que permita lo que algunos están pidiendo ahora, que es ejercer el derecho a autodeterminación o la secesión de España, rotundamente le digo que no. Es decir, eso no es algo que vaya contra el espíritu constitucional, va contra la misma raíz, esencia de la convivencia entre los españoles, ¿no? Ya están incluso periodistas que son gente conocida de izquierda, están hablando de que hay que corregir algunos aspectos del sistema autonómico, que hay que dar más poder a Madrid, en una palabra. És important ja tenir un edifici construït. L'edifici aquest es pot reformar, es pot retocar, i que no seria partidari de fer un nou edifici, sinó de retocar-lo. Crec que estem a temps de pensar seriament en una reforma. I no solament el que és capítol octau, que se refereix als estats de les autonomies, sinó tal vegada també altres articles que refereixen al poder judicial, les càmeres, etc. Alemanya és una república federal i, en cert sentit, és un model que jo segueix sempre que puc, perquè intenta fer república federal, té moltes coses, menys atribucions als lànders que les autonomies nostres, però en canvi té un punt de vista de servici a la societat molt superior als que tenim nosaltres. Yo creo que España es un país constitutivamente federal, pero que no ha sido nunca capaz de darse una forma política federal, pero que materialmente sí lo es. Los constituyentes querían crear un Estado federal, sin decirlo, pero era eso. Y debo aclarar, respecto al Estado federal, que los Estados federales no existen Estados federales asimétricos. Justamente el Estado federal lo que intenta es reducir a cero las asimetrías, ¿no? Jo estava a Roma i em van venir a buscar per preguntar si volia ser candidat i tot això. Dic, condicions, perquè el federalisme. Doncs em va dir, bueno, però serà cooperativa, pues, no diferencial, te'n recordes? Pues no. El federalisme el van admetre de mala gana i encara sobre la base de que cada un dels estats federats havia de ser exactament igual que els altres, cosa que, com t'he dit abans, perquè hi ha excepcions, tampoc es compleix, però en el cas de Catalunya sí. O sigui, Catalunya és igual que los demás, en canvi n'hi ha altres que no. El régimen autonómico es una pros, como dicen los franceses,
al federalismo, pero un federalismo asimétrico, porque Cataluña, que es una nación, no puede tener la misma situación que La Rioja, o que Murcia, o que una región cualquiera. Fa no gaires anys, poquets anys, 3 o 4 o 5 com a màxim, el meu ideal pragmàtic hauria estat, o era, d'una Catalunya amb un alt grau d'autogovern, però dins del marc espanyol, sota una fórmula de tipus federal, sota una fórmula de tipus, encara que ara soni estrany o obsolet o anacrònic, sota una fórmula de tipus unió dinàstica, etc. Després del que he observat i he llegit i he escoltat en les opinions públiques i en les opinions polítiques del centre des del 2004 o 2005 ençà, em sembla que això, que per mi continua sent desitjable, es imposible. Yo creo que aunque en efecto en España el federalismo fue republicano, pero también se puede perfectamente concebir pues un federalismo con un jefe de Estado que sea un monarca. Fantàstic, seria fantàstic. Sí. Clar, que la corona unís tots els pobles d'Espanya em semblaria fantàstic, però que se sentís rei d'Espanya, comte de Barcelona, rei de Múrcia, rei de València. La meva tesis, que sé que no és compartida per pràcticament ningú, és o estat federal o autodeterminació. La relació bilateral és somiar truites. I l'estat unitari i centralista, ho repeteixo, ni va ser ni serà. Le puedo llamar federalismo, le puedo llamar confederalidad, pero hace falta fundamentalmente que me quiten una cosa. Y es que el último decisor de lo que nosotros pensamos esté en el Parlamento español. Porque si eso se mantiene, al final estamos abocados a la independencia. Que no es una opción que a mí me guste. Si alguien piensa que los que tienen los derechos son los territorios y que no tienen los derechos las personas, yo creo que está equivocado. Los territorios no tienen derecho, tienen historia, tienen personalidad, pero no tienen los derechos. Los derechos y las obligaciones las tienen las persones. La paraula independència, el problema és que si no som capaços de concretar-li, de posar-hi cara, de dibuixar el perfil, no vol dir pràcticament res. No pot ser la reconstrucció d'un estat tradicional, de dir, no és que ara farem aquí un altre estat com si fos una petita Bèlgica o com si això fos, jo què sé, una Holanda aquí enganxada al capdamunt d'Espanya. Nosotros lo que pedimos, y también ETA, por cierto, autodeterminación. Que seamos los vascos, que somos un pueblo bastante definido, aunque mezclado, que seamos los vascos los que determinemos nuestro futuro. Y no lo reconocen, ni nos lo reconocerán. Y los aspirantes a yugoslavos, pues convendría ponerles las peras al cuarto. Es decir, que vean las uñas y los dientes de los demás, que los demás estamos hartos de ver las uñas y los dientes suyos. Un independentisme que jo encara el percebo com una cosa encara molt, que encara és molt un suflé, no? Que encara és molt una cosa, no és una cosa sòlida encara. Però que, esclar, jo tinc la impressió que si les coses evolucionen com venen evolucionant des de fa 4 o 5 anys, doncs això s'anirà quallant. El procés formal d'independència de Catalunya, això és una fantasia. És una fantasia en aquests moments. És una fantasia catalana, els catalans han fabricat una gamma de fantasies i de vegades s'ha de tenir fantasies, ¿no? Però és una fantasia. Algunos dirán que yo con la independencia estoy soñando, pues yo digo, cualquier otra fórmula seria de arreglar España es tan utopía como mi independentismo, conociéndoles. Si siguen las tensiones de centrifugación del Estado y siguen las tensiones en favor de movimientos soberanistas, movimientos independentistas, movimientos separatistas, lo que no se puede pensar es que el conjunto del país va a asistir a eso impasible y va a aceptar que pueda producirse por vía de hecho una situación en la cual el Estado en España o la nación española pueda dejar de existir, ¿no?
Hay que buscar un modelo que sirva para todo el Estado, para toda España, y que yo sí digo España sin necesidad de recurrir al eufemismo del Estado, pues España existe y es una realidad. Pues hombre, yo creo que sí hay que buscar un esquema que nos sirva para andar un buen tiempo juntos, siempre que de verdad pues tengamos voluntad de vivir juntos, claro está. Em conformaria amb el possible de cada moment, partint de la idea que l'ideal, l'objectiu pel qual es camina ha de ser la independència. Però també després hauríem de discutir què entenem per independència. Vull dir, perquè la independència avui dia a Europa és impossible i no desitjable. És quan parlem d'independència de Catalunya parlem de la capacitat de determinar quines són les interdependències que tindrà Catalunya amb tot el reste del món. No pot ser que sigui un independentisme antiespanyolista i, per tant, fins i tot podria passar al contrari, que un model d'un tipus d'independència que hauríem d'acabar d'inventar ens permetés una bona relació amb Espanya i una resolució definitiva d'aquest contenciós. A un señor que es independentista, no, la primera le preguntaría, bueno, ¿y usted para el conjunto, no se puede, qué piensa, cómo dejamos esto? Eso es la primera. La segunda, bueno, ¿cómo lo quieren plantear? Claro, ¿usted cómo lo quiere plantear? ¿Cómo lo plantean los de ETA? Porque parece que por ahí no van a ningún sitio, ¿no? Porque usted plantear democràticamente, quiero pensar, ¿no? Bueno, pues lleva un tràmite largo, ¿eh? El procés, si és que es dona, ha de ser un procés estrictament, netament democràtic, amb una majoria social important, això no es fa per un 50% de vots més un, i amb un projecte que sigui, diguem, perfectament homologable en un marc europeu. Si realmente en Cataluña ahora mismo hubiera un 55, un 60% de la población que quisiera eso y que estuviera dispuesta a votar en un referéndum la independencia, es que no habría manera de no atender esa. Tendríamos que negociar. Nadie está dispuesto a llegar al abismo de poner en cuestión lo que se tiene. No ha habido hasta ahora ningún proyecto desde los nacionalismos periféricos que haya puesto en cuestión realmente lo que cada poder autonómico tiene. Ni el Estatut, ni siquiera el fracasado Plan Ibarretxe representaban eso. Podían representar, me refiero al caso del Plan Ibarretxe, un intento de aproximarse al abismo, un amago de aproximarse al abismo. Pero yo creo que hay una especie de inteligencia de continuidad. Yo creo que a menos que hubiera un cataclismo de una intensidad notable en el que se pudiera plantear el tema de la independencia de alguna comunidad autónoma, sin eso yo creo que la decisión básica de la estructura del Estado ya está tomada. La decisión básica de la estructura del Estado ya está tomada. Es decir, y que la articulación del territorio del Estado en comunidades autónomas que ejercen el derecho a la autonomía en condiciones básicamente de igualdad, esa ya está tomada y yo creo que eso ya no es reversible. Definitivo ni nada, pero que este es un camino, un cauce, por el cual se puede seguir recorriendo camino, se puede seguir abriendo brecha y funcionando, yo creo que sí. Hoy, sin duda, el Estado de las Autonomías y su funcionamiento yo creo que condiciona cualquier fórmula que pueda pensarse de futuro diferente a ese cauce que son hoy el Estado de las Autonomías previsto en la Constitución. Yo creo que sí, lo condicionaría. Lo cual no quiere decir que lo impidiera, pero digamos que lo condicionaría. Hay una idea que es peligrosa, que es la de cerrar el sistema. Se escucha muchas veces. Hemos de una vez de cerrar el sistema autonómico. A mí esa idea intelectualmente no la entiendo, porque el sistema será continuamente abierto, como es la vida, vamos. Yo creo que una evolución de las autonomías será necesaria y ahí pues debemos de buscar una fórmula que cohesione España. El principal riesgo que tenemos es algo que ha servido para unir que nos pueda servir para desunir. Yo quisiera decir que la salida óptima para mí fuera estar dentro de España, dentro del Estado español, con un respeto absoluto a las decisiones de los parlamentos de cada una de las regiones, salvo en cuestiones que sean evidentemente de ámbito extra de la comunidad.
Y yo creo que si somos capaces de ser tolerantes, de admitir al otro, de saber que tenemos que respetar la identidad de los que tienen una nacionalidad o son nación, porque nacionalidad y nación es un concepto que no se puede diferenciar, pues yo creo que podremos convivir. Jo crec que junts podríem fer una tasca magnífica en el món que ve entre les unitats, les entitats supraestatals de base, diguem-ne, global, i els municipis que quedaran. Quedaran les àrees culturals. Nosaltres tenim una d'aquestes àrees culturals, integrada per tots, plural en si mateixa, però magnífica. Al cap de 30 anys de Constitució, el laberint espanyol sembla més inacabable que mai. El problema endèmic i real continua sense resoldre's. El problema és com distribuir el poder de l'Estat adequant-lo al caràcter nacionalment plural d'Espanya. Ara ja sabem que no es tracta només d'una qüestió de sentiments, és també una qüestió d'interessos de poder. Així doncs, distribuir el poder de l'Estat entre persones iguals i territoris diferents, respectant les emocions plurals d'aquest país anomenat Espanya. Vet aquí el laberint. Com sortir-ne? Hi ha una Espanya satisfeta del camí fet i una Espanya que creu que encara falta fer-ne. La dificultat s'agreuja quan es pren consciència de formar part d'un laberint més gran que es diu Europa. Sefarad espera pacientment. En política no existen salidas ideales. En política existe el mal menor. El bien deseable conduce normalmente a la catástrofe. Yo no me obsesionaría con salir del laberinto, porque seguramente el riesgo que corres, digamos, con la angustia de salir del laberinto es que te metas en algún callejón que te complique más tus propias condiciones, ¿no? Sinceramente, no creo que el rey hoy sea el obstáculo para salir del laberinto espanyol, no. Jo crec que el laberinto és clarament soslayable. De vegades el problema el tinguem moltes vegades ho fixam massa en les normes o en les lleis, no ho fixam en les persones que els executen. Bueno, yo no le veo mucha salida, más que aguantar. I de vegades s'ha de tenir fantasies, no? Però és una fantasia. Diu, escolti, doncs clar, si no ens podem federar, no? doncs haurem d'anar un pas més enllà, no? No tiene mucha lógica, ni se entiende por el mundo, que un país que ha sido sinónimo de éxito durante décadas ahora entre en problemas sencillamente porque quiere cambiar las claves de su éxito. A mí me resulta difícil de entender. Ara no està un moment que el que nosaltres hem de fer és ser nosaltres, fer nosaltres, tirar endavant nosaltres, fer un país que valgui per ell, fer un país que vagi goig, faci un país que respongui a les necessitats de la gent del país, dels 7 milions i mig que som ara, dels 7 milions i mig que som ara, no? Hem de fer això. Amb què? Doncs escolteu, el que tinguem, que no siguin el que mereixem, ni necessitem, ni tenim dret, és més que el que havíem tingut altres vegades, no? Sí, al final serà la Unió, i no serà Espanya, serà Europa. Per tant, amb un i crits, sap? Vull dir, amb un i crits.